Ali pa v prednoletnem času, ko pridejo te gospode, gasilci. A gori? Ne, imamo koledar. In zdaj ne vem, kaj človek si, če od gasilcev ne kupiš koledar. Seveda, daš jim 5-10 evrov, jasno. Dobiš tisti koledar, ki je grd ko 100 mater. Ne bi ga v klet na steno obesil, razumeš? Ampak par dni kasneje spet tendon, dimnikar. Oni tudi imajo koledar. Samo še Murko manjka svojim. Sem rekel, ne bom, star, jaz normalni. Ker bom vse koledarje tega sveta kupoval. Ne bom. Sem rekel, sem kupil od gasilcev, sorry. A od njih kupite, od nas pa ne. Jebi ga, zdaj, star. Če grem primerjati, oni so mi ful bolj pri srcu. Oni so res koristni. Ne samo, da gasijo, oni tudi pomagajo, ko je kaj prometna nesreča, pomagajo, ko so poplave, pomagajo. Vi tam nekaj čaprkate, sorry, ni isto. Pa hodite ogromni oblečeni ko ustaši, sorry, ni, sploh ni. Je rekel, ampak on pravi, če mi ne ščistimo dobro, prije do požara. Zato se dal keš gasilcem. Pravi, ampak oni pogasijo, ko je vsega konec. Mi preprečimo, razumete, boste stali brez stanovanja, brez vsega. Sem rekel, stari, jaz sem podnajemnik. Ne bom rekel, da mi je vseeno, če zgori cel blok, ampak v tem primeru se jaz kupim nove hlače, pa laptop, pa sem tam.